icyuma yamuteye icyuma cya mbere arongera amutera icya kabiri amutera n'icya gatatu. Umugore yishe umugabo we ni amahano yatugwiriye, ni amahano yatugwiriye. Umwana mwiza, umwana w'imfura, umwana muzima, kugira ngo tuzongere kubona ngira ngo hari n'undi muntu uza asa nkawe ntabwo tubizi twebwe. Ntabwo bikwiriye kugira ngo yicure ya muhungu, yaramuhemukiye kandi natwe yaraduhemukiye. Uriya muhungu yaradufitiye akamaro. Amakuru atariho ivumbi rero ni uko ubu ngubu mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Rwimbaga sector ndetse n'akagari ka Rwikiriro sere mu mudugudu wa Ndama ya mbere ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane, uwo bita Munikuze Hope akaba yarivuganye umugabo we w'imyaka 31 bakaba bamwita Bibarimana Auguste. Ibi ngibi abaturage bagiye babivugaho mu buryo butandukanye ko umwana muto w'imyaka 22 rwose yivuganye umugabo wiwe akoresheje ibyuma bitatu. Ubu ngubu tuvugana umugabo we akaba yitabye Imana. Reka twumve bumwe mu buhamya bw'abantu babonye ibi bintu cyangwa se abaturanyi yamuteye icyuma cya mbere arongera amutera icya kabiri amutera n'icya gatatu. umugore yishe umugabo we ni amahano yatugwiriye, ni amahano yatugwiriye. Umwana mwiza, umwana w'imfura, umwana muzima, kugira ngo tuzongere kubona ngira ngo hari n'undi muntu uza asa nkawe ntabwo tubizi twebwe. Ntabwo bikwiriye kugira ngo yicure ya muhungu, yaramuhemukiye kandi natwe yaraduhemukiye. Uriya muhungu yaradufitiye akamaro.